mwayikaze kandi ndagusuhuje. Ndizera ko umeze neza aho uherereye hose, wabashije gufungura ino video rero nayikoze ngendeye ku nkuru yiriwe ica ibintu ku mbuga nkoranyambaga ku mukobwa witwa Kate Bashabe. Ndizera ko Kate Bashabe abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bamuzi. Kate Bashabe ikintu yamenyekaniyeho bwa mbere nuko yabaye Miss wa MTN muri 2010. ubu rero ino nkuru ya trendinze cyane nuko yagiye kureba match ya Arsenal na PSG live. No mukino wahuzaga Arsenal na Paris Saint-Germain mu irushanwa rya UEFA Champions League, aho uno mukobwa yagiye kwirebera iyo match kuri stade ya Arsenal. Ni ibintu bidasanzwe, ngira ngo ntago tumenyereye abakobwa bo muri showbiz cyangwa bibyamamare kubumva mu bintu bijyanye n'umupira, usibye abanyamakuru nyine b'abakobwa bazitabira. Urugero nka Uwimana Clarisse ari mu bakobwa bakunda kujya kureba match cyane, ndetse na Barigo Garoth akenshi bajya kuzireba mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu kazi. Ariko we gutega akagenda akajya mu Bwongereza akajya kureba match ni ibintu bidasanzwe. Uyu mukobwa rero n'ubundi mu buzima busanzwe iyo ugendeye ku byo shyira ku mbuga nkoranyambaga ze, ubona ko ari umuntu ukunda ibintu byo gutravelinga, gusura ahantu nyaburanga, kwinjoying ubuzima, gusohoka. Ubona ari byo bintu akunda guspendingaho umwanya we munini. Uyu mu business woman rero akaba yaranubatse inzu idasanzwe, aho ubona ko n'abantu b'abagabo batapfa kubishobora, ariko yiwe ari muri utwo duhigo nawe nako aragafite. Hano rero urabona ko ndakwereka ama video yibereye muri stade imbere, akaba ari inkuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ya uyu Kate Bashabe. Rero akaba ari mu bakobwa banakurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram, aho akurikirwa n'ibihumbi bisaga 700 by'abamukurikira ku rubuga rwa Instagram ya Kate Bashabe. Rero ubwo ngubwo akaba yirebeye iyo match. Nyuma y'iyo match yanafashe ifoto y'urwibutso hamwe na ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnston Businge, ndetse yanafatanya n'ifoto n'undi muntu w'icyamamare mu bintu bya athlete ari mu bantu mu Bwongereza bubashwe ku buryo kw'izina rye bongeyeho izina akajambo sa. Uwo nguwo rero we yaciye agahigo mu bintu bijyanye no kwiruka, aho afatwa nk'umuntu wiruka w'ibihe byose mu gihugu cy'Ubwongereza. Izi ni video rero nagiye nkufatira kugira ngo nkwereke uko byari bimeze muri Fly Emirates. Urakoze kuntiza amatwi, ndizera ko ibiganiro tugenda dukora bigushimisha. Kora subscribe rero kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku wundi.